abakhona emakhaya philani lokudala uhambe enyangeni mahhala ungenamali ifinyanga ekuside ubuye ubonge kodwa namhlanje seyimali egijima phambili asisho ngisho ukuthi ngithini ngoba labanye abantu abalungile omunye uyamsithi umuntu abe angabongi abe angabhadali kepha masabela lesitu sesakudala ukuthi vele umuthi siwazi ukuthi umuthi yini sosho yini umkhuleko yini sibambe zone 1 lokudala idekile seyibuye emhlabeni singaphumelela sibe imoto zethu amakhaya silobole sishade sibe nemizi yethu uke uhlale ekhaya ukuze ukhishwe ibhokisi noma kodwa wakhe ekhaya abe khona nizwane benekuthula kumele sicithe kumele emabhadi asibiyeli kuphi emasikweni ethu ukela bakhona emakhaya singayekwa ngabantu bekhamba futhi sakhohliseke kalula inyanga betiveti khona sendulo abathandazi levele bakhona nasendulo abaprofiti abathandazi bafundisa amagedla isintu bezibe sikhona sendulo hlatshwe inkomo hlatshwe imbuzi kuyabikwa ekhaya yoshada kuyabikwa ekhaya lotsholwa kuyabikwa ekhaya uthatha umfazi imoto iyabikwa nokuthenga imoto nomthomsebenzi ekhaya kuyabikwa kujatshulwe yokide futhi ekhaya beyicela bathi ayibona umuntu kuphela iminyaka ngabe nonkosikazi ngabe kwenzakala abantu abadala ake nimbukele ngumfana lapha ekhaya mana umzulu lapha ekhaya la ngibana ekhala inkayi yokugwazwa njalo bamgwaza bambamba inkunzi awula ekhaya kuyafika njalo ngabe kwendekile abantu abadala kuyabikwa kukhutwe umhlolo namhlanje seyidimo lento le ayisanawo ngakho namhlanje sihlupheka ngabo labakhona emakhaya masibeni kuphi esintwini sethu mina ngumthandazi la ngene khona akuzake ngikuthwase azange ngizithwasiswe but ngene ngani ngiba umthandazi ngayithuka nami sengumthandazi umuntu zami zihamba kahle ngoba sengene kuphi esintwini khayithi lapha ihletshele ekhaya Eswatini ngizobona bakhona emakhaya masingahle emakhaya isuka kuwo emakhaya siphuma kuwo sigcile imithetho nemiyalezo yabo khokho omkhulu esibangasekho emhlabeni ungakholwa fa iBhayibheli ngaphakathi kwapha usindiso phamsetandla but yazi imvelaphi yakho mina ngisho kuwe kwende konke nawuceda wathi phela emhlabeni ufike kanjani uphumelele kanjani akekho umuntu okhonhlelo ophumelele nje kalula nabe ekhayini yasendisa umuthi but abazali bakho bawusebenzisa ukuze nofika ukhona khona nabe baza bawusebenzise bokhokho omkhulu bakho bawuthi bawusebenzisa nikhayini inkomo nje akusiye uNkulunkulu mhlawumbe mkhulu wakho ozala mkhulu zalo baba wakho wahamba wawufuna into yesintu kusekhaya kube neziwe inkomo ekhaya zande ngakho namhlanje liphila kahle khayini nonke kayinini abantu abaningi bafana bakhona neinkomo lenkomo kweziwa ngabantu abadala ungakushintshi ke lokho wena mbukelo khona ekhaya nkosibuse mbukelo khona ekhaya ungifriends ePitritif ngihlala ngomthandazi ngiyakhuleka ngiyathandaza njengoba ngihleli lapha kuneyiwasho kunemithi ngisebenza ngamanzi ekhathini esiningi le nkwenza lapha kucedla uzini naNkulunkulu ukhona la akekho uNkulunkulu lapha ngekho khona njengamanje nje bambana ngomkhuleko Jehova namandla amkhwesa phela uNkulunkulu ongcwele mbukelo khona ekhaya uyagula ushaya isinye uyophaka stop kubhlunga amadolo kubhlunga inyawo akezwe kahle emadlebeni kubhlunga amehlo mhlawumbe akhaya isinda akakhona lebusuku uhlobo decoration nabolamlamba ngatfola imsebenzi umuntu wesilisa uyamshiya umuntu wesifazane bayamshiya bonke uNkulunkulu aphakade emongcwe Jehova namandla uNkulunkulu bezizwe ithela nje imphumelo kuphela ubukela bakhona emakhaya ngithela inhlanhla Jehova namandla uNkulunkulu bezizwe uNkulunkulu ongcwele Jehova namandla yabakhulekisa bangalahli isintu bangalahli futhi nawe mveli incwadi uNkulunkulu aphakade yeze ubukhona bakho Jehova namandla senze siqine sethembele kuwe uNkulunkulu aphakade egameni likaJesu Kristu wasenza uNkulunkulu aphakade umbukelo khona ekhaya ngaphile njengamanje uphethe ikhanda ogulayo kuthiwa yilwane ocabana nemini wakhe ocabana nonkosikazi wakhe ongaphumeleli lutho hleza emcashweni lalanga kahle uyasokola lahlo abantwana abaningi lahlo unkosikazi wakhe kala sathembele okukhulu ukuthi bayushada balobula nabakwakumuza unkosikazi vele washintsha egameni likaJesu Kristu moya ongcwele yenza ukukhanya cishe kimo imibi nabathakade abacanisa abantu yonke imo imibi mayikhweshe umbukelo khona ekhaya mathembele kuJehova thembele edlozini egameni likaJesu Kristu usephakade haleluya ubole khona ekhaya akusibonke abantu abaloyiwe abathakathi abaye bazenza bona futhi uyamthuma umuntu wesifazane wena wesilisa usagcwele ukudlala umuntu wesilisa kanti lo wesifazane usagcwele ukudlala vele impilo yakho izele uxhoba xovela ugcwele kuthiwa nezifo zazi ukuthi umeke kuphi ubhekaphi ubole khona ekhaya nathi sasithemba sakho sicace singalambi babe sikwehlula unkosikazi oyedwa yiba neqiniso into zakho ozenzayo ubukele khona ekhaya masadlala dlala but udlela ukukhumbula ngapha kunezifo nami namaphutha nawe namaphutha akho masibonisana akekho umuntu perfect akekho umuntu ovela umfundisi wavele wakholwa wakubiza uNkulunkulu qale wadlala wenza lona lokwa ubukele khona ekhaya isadlala ungazi ugcine ugcwele ini udaka nkosibuse ubukele khona ekhaya mawushintsha impilo yakho kusakonakala God bless you
ngiyandithanda kakhulu kwakhona emakhaya masithembele uNkulunkulu salokhu sako ngiyawungena emantini ngiyawungena emanzini ngiyobe ngilwa ngiyobe ngikhula linile izulu ayoba ngishaya amahlombe amazi ashaya ikhanda kuvuleka into ezivalekile emanzini awuyeli kokuthi mhlawumbe uyasithunywa kuphela uyagezeka inhlanhla uvuleka into eziningi ukuthi uhambe ngakho ezinyanga ngakho abafundisi ngakho abathandazi ngakho amagedla ngakho esangoma akusiyo kufuna mina lokho vele impilo iyafuna uze uyithole impilo ayizi kwegalula mbukelo khona ekhaya ngiyaniceba lele bakhona emakhaya Nkosi yami ningasho ukuthi ngisekudeni ozani kimi mawuseThekwini ngize eThekwini abafuna ukugezwa bafahla ukuthi nje ithunywa mabafone basho ukuthi sicela nje ithunywa sicela uzosigeza ngitshela iprize ukuthi nawufuna ngigeze beka malini ngize eThekwini nawufuna mhlawumbe lesithunywa beka malini ngize eThekwini nawusePitoli neSprite Jaws beka malini ngize mhlawumbe lesithunywa beka malini ngize zokugeza mbukele khona ekhaya asigijimisa imali lokho onako base ngubikela iprize yami mhlawumbe wena kungakusiza lokho ngoba imali sifuna yona asingabambani ngobhongana ngazi ukuthi sigijimisa imali phambili ukuthi angisola ngiza kuwe ngizokwesa ipetrol nangisonza kuwe ngizokwesa ipetrol nangisonza kuwe ngiphethe iwasho ngiphethe imithi so kuyadinga ukuthi ube khona okuvezako la mfethu bese ini idlozi lami Nkosi ibuse mbukelo khona ekhaya la ngone khona inkosi ngithathelele nabe ngikhulumeka kabi kuwe mbukelo khona ekhaya ngicolele nami ngiyakucolela God bless you I love you Nkosi ibusise haleluya